أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعماما ننجرير ما آتاو دنجرانو أرو آغولي اللخو سيدين قرمونو أبو بكر حيدر محمد بن باجي أرو قرمون كدون سكه من تي ko kuyine kharakhair ndaw kata suko mantenga o ternganda nan yugumanda yagarman suko manten kunyini o wala lakeke orni dangi tay insha Allah kingani Allah hare ne mano kisinga kama ahayatu tawar benuga dangi o kamanora khadlo kunina wala o maremu ora ko yinanti kebe gani quraish nuwa uhudi gayange mo suronde una kenya kamana yo kamananya ora ko nanti iri mo onsuronira jaman ka homame jama be awo kene ma wujunu sikisere kebe gane quraisununga iri jaman ka homame isuka homante ken nange halle idde mandanu ken ahabisununga ila kun ka hana ka homame kema baga hari yagaru ila kun ka hana kahiya arsuganu yagarun kallem manani mani purke una yugun sagondi na sawabunya yugo khore anya gawo anya qinga dongu angabari antawuru nanya kento khurendi ila yarumbu ni tikem pakarlai aro suganu kumunya na sabu ni sagoni tariko gumunda ko yinanti yarubenu gabu himenu ri yakunga bu ora kun kabaren sawu atarun kama kenna ngale harsa yarubenu gabu yare gono wati kenna Khunais bintu Maliki ken kahana bugu do kahir num banginga uhudi kota abugu arire nyugo mbugu woti denyo kera Abu Uzaiz bin Umairi aro kemburi bate ke Khunais bintu Maliki ke be hay keni Mus'ab bin Umairi saramanye Sayyidina Mus'ab bin Umairi kengani silama o amasadari hananga kembrenga aken saramanya haike ke kota aburo kahirun bate na sawnya silama o ke qonna wonya mosir kembrenga aburo kahirun bate ke masuro aride nyugo ken hana bo ken Abu Uzaiziya ibu do kahirun banga Abu Uzaiz bin Umair ken ngale banu Haris bin Abdumanat kun qablandi banu Haris bin Abdumanat kun qablandi yare wabu Umratu bintu Alqama ken kahana bugu ke qablari kembrenga kahirnuku bugu kebe gani Hintu bintu Utbay akenda Wahashi arakentwa Hintu bintu Utba agenda Wahashi aratuga ara Wahasi tuga na waraga janya Hindu bintu Utba ara Wahasi tuga khamo Jubair bin Mut'im akenyi do kahirnu manginga aken komenyi Wahashiya Jubair bin Mut'im aken kome gonyanyi Wahashiya kembrenga ati Wahashi dangan tambu amburo Quraisunum bate keta ani du qoto an Hamza bin Abdul Muttalib ana kenkari
tina sabunya ike hawatugune kengani mut'im kengani tu'aimatu ya bun adi tu'aimatu bun adi ti hamza yana kenkari badri kota ta hamza na ike hawatugune kari badri kota kengani tu'aimatu bun hadiya tiken sabura ta gana kata hamza kalli tikembira tikenni ahora wumpa penye ama tikenni ahora wumpa penye ama tani dokota na kenkari I hawatugune tambo tugarunga ke tikenga na do tanya horeya kenga ya hindu bintu utba kenga na Abu Sufyan kaguminga aken ka hanare kanato washi dangan ati washira ati sorosiki wono kun sorosiki kunyarike hawa wo komparni tagabuti kun sorosiki ti sira suntano igana kenkari kenga omone mbakiri hawa tamotuwarwa tani dukoto kun sorosikiri ana bane kari ti kembere tikenga na yake khana ahora wonkinne kembere nga arakado gabe wara washi dangan kun sorosiki kempana na khangai ahana ana ti Allah hare ani dukoto ana Allah haren kari aga nakata kenyana aga makengita ani dukoto ana Hamza kari Hamza ibn Abdul Muttalib aga makata kenya ani dukoto ana Ali kari Sayyidina Ali karamallahu wajha ti ku sorosiki aga nakata ho kallikuri kembere nga kenni ke hawaro kombarni tagana buku aya gana sira sukari kugahe dongo kendi ke hawaranta kombarne kendi ke hawaranta khenjinami kembrenga tani dukoto kusuro siga gana kata kukalli arakadu gabe kine nantla ahorau akamanyi wanyante na hore ke kana ahorau kurman kaunu kembrenga bire hindu bintu utba aya gana sawa hasiya ni to kureke no ni wati suwa gana wasi wari wati washi danani kembrenga andu jara aninge khajara andu jara aninge gajara kembrenga aw kemgoni washi dangane tani du jara anike gajara kembra kendange hale birambe kahirnuku igari mon sorondi tibakenga birambe igari mon sorondi tibakenga iga hamitu bakasa keta kebe gani Sayyidina Abbasi kenda leteren saha na qikata Allah haringa Sayyidina Abbasi radiyallahu anhu akenda leteren saha na qikata Allah haringa ara letereke arakin koy arakine yiwoy gili bani ghifari qabilan sirunga ala letter ke kini yiwoy gili bani ghifarin ke yiwoy tani do khoto aniga letter ke kini Allah harenga nemando kisenga kama kena yi Madina aro Makka sahara bega wari awgeme kamukara kilometri keta inyongume igana tere bitotami kena hotenga serbe no gana sagara ke kutu bitotami noni woti kuntaw ka Hamza Abbas ra koni iqinda na kira tani dukoto ana sagara ke kutu bitosiki noni antere kendo wuro ama terne murondi few ani dukoto ana kutu bitosiki noni keta andiga letter ke kina Allah harenga taweri arakara na kotoni na tuwa keta tani dukoto andiga letter ke kina Allah harenga nemando kisenga kama kembra kebe gani yigo ke kina bani ghifarin ke akahana ara Abbas digame ke ga sobe ara bigi ya ga akana letter ke ara kendo uron tere ara kendo uron tere til letter ke kembra magorni quba dingira ngarayin Allah haren wono nemandu kisenga kama arani Allah haren wo quba dingira ngaken kota kembra nga aga kiyeno wati be ara letere la kanwi nakina Allah harenga nanti Abbas yanti illa kine kembere nga letere ngara Allah haren kiteni nemano kisenga kama Allah harenda Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu Allah harenda Kenya mari nanta letere kira kanwi ana khara qala harenta gana khara teware be gana bugari ana khibare ke ana fondi na samu yoratu nanti Allah haren nemano kisenga kama nabi nyime be gani anta sahane yana wa anta sahane qarna ake mujizai wani kenga anta sahana anta qarna kenya sabuna letre ke no Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu kemira aranya mar nan ta gana qara ana foni na sabunya Allah arin min ta Madina no ne hina hay Quba dingrai don akhbare ngana to sankin moy wori
awanyana gollenga kembirenga kebe gani Ubay ibn Ka'b ara qara himbe ga no ni na kengo Allah arenda ara ko ya Allah arenga nanti Abbasi tikenya na iqi kena letre ke sa tawa ko ni letre ke no ni nanti himbe gani Quraysh nuwa a tiri mon suro ni ti fankan su ko mante keta Quraysh nu nyime wujunu sikisere ime banehe ibu iri naburu iri yaku nyambu domi kenna nge hale ide mananu keni banu kinana tangonga aro ahabisunu kembere na kunka hana bugu nankahiya kena ahabisunu kembere na tikembe ta nyemente ngare te ahabisunu ku idiga kuna nanti wo Quraysh ku ade mana kinga ni maka Abu Sufyan ri kapallemwa keta ibu ti hangabe araken su ko manten sa letrege birambe Allah are letre nga kare Allah are ti iwa giki kewnya na qeriya iwa giki awnya na qeri qara Ubay ibn Ka'b arakenya mari nandana qwarage foni mosiri kenna nga Allah are ndangi sahaba tanawo quba dingrage kinga sahaba khore wati kenda Sayyidina Sa'd ibn Rabi radiyallahu anhu Allah arenda kenka ara letrege kini ken a letrege no ndiga men ko ni kenka hanara ati kenna ngani tina mewari keta kwara bega bugo Qurayshnu ira jama be kahuma me iri demandanu ken ahabisinu nanti won qenu Allah arendi sahabanu Madina lakin qibaren ko ni Sa'd ibn Rabi'a radiyallahu anhu qara Sa'd ibn Rabi'a kana nyamari nantana foni parce jama ho hayno ara koni Ubay ibn Ka'b banara kembalara kon Sa'd ibn Rabi'a qari sunya kamande nyamar nantuna qibare ke foni ka ken kota aganya koni Sa'd ibn Rabi'a kinna Sa'd ibn Rabi aka gume kinna ya okombo horedi me akenta sera nandi ka gume ngono agendo Allah hare gawirndi Allah hare kuma diamu ku kara me kinna ayake kin okombo horedi me amaya sera nanta wono Allah hare ngra diame ho koni ara sumu ya hare kira sumu atlana Sa'd ibn Rabi nyamare bi nanta na fon ya hare kira kensu ko mandemu kembira kin ya watibe Sa'd ibn Rabi diamenga Allah rengra diamengo ni Sa'd ibn Rabi rana nyama watwe Sa'd ibn Rabi qanati eke wa giki nanti ke awnyana qeri wa giki nanda awnyana qeri ka Sa'd ibn Rabi birambe Allah renga diga ango hamana bane aya ken ku sagabu kombe khore na likata Sa'd ibn Rabi aratindi ata danga na tele Allah renda mani konanda ka tele Allah renda mani kanda Sa'd ibn Rabi'a kabako ati ya ummu Muhammad ya Muhammadu ma na sami yare me gono kini Muhammadu ati ya Muhammadu ma anti wazaka kebe hay ke ay tan kibare angene ke ya munu mani ke tan kibare re ma ke ya munu kembirenga ke tampi ara baba musidna diketa hi amadu na kara yaren ta dangani tange wot na ke hi phone ninge ngara sumu ala rengra ho kona na ngira sumu kenno kusui ara suko homa asaga suko homa ndendi Sa'd ibn Rabi'a atiyela ala remma tukundu wa mata Qurayshnu ira jaman ka homa mewa iri ya khoiro ahabisunu be suko homa ndeti wona qenu Madina kama tiyela ala remma Kenya kandawa kenno khui Sa'd ibn Rabi'a tunanti ala rengra gundobe kira na qotoni nanti ma ko serra ja ikawme kiramu kenno kusui ati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ara tarjuya na sawunya masiba ngana islamin kita ango kebe koni Kenya hake na sawunya Sa'd ibn Rabi ayme ma kebe hayre kita kenni masiba ni parce que Allah renda kona kotoni nandi ma ko serra boketa yaren kaga na homu kempi ti higarandi te hilakari donc khbar ke na diga sanke ga na sawunya ke yakinga akomi keta Allah haren gundo ikama ya sawraun sire Allah haren gundo ni kenno kusui ara yare ke charoti kitenga ati yare ken to kiribate kenno kusari tantawni idero Allah haren bate iri tantawni ro Allah haren bate yaren kitenga ma mi go nyorno Allah haren di nemano kisenga kama aga nyoro Allah haren watwe ara Allah haren khibare ata Allah hare angra khibare be kin anti na fundi wange hammi ta fugenga khibare ge mpami nanti nga fundi teka nya kheke kenda mure nya khekera mu jange ngo khibare ko ni kenna ya kengo kombore ni ara khibare ke sumu ho ma fuay gele khibare ke ngego ni tayina la ko yanga nande khibare ngana sanke do yaren bangenga anna tun nanti mbate
ama bugiringa bangiya anyi mena to gili sisa kibare ngana sanka gana daga mugi an kara kinda nan tinna foni don kibare ngana da mugi yaren da mugi yaren ka na homu garanti ti yaren kallinga an gundo yaren gara mugu bane gundo ke a komi keta a sanka a keta ala kengo na Allah renda aga na sanka na tun nan tinga ma sanke kenno kusui Allah renta dangani khalli anha ati yare ke tono awni ni Allah rakya lamuru Allah renta na yare ke wara ta wani ni Allah raki al'amuru asan kai kere wani na Allah raki al'amuru har marme an gane munana himbenya anan se konya nyana da an wanda waren sidini kembirenga Allah ga nakita mo gobe awni na ke mo Allah rena kanunan ta fu ka Allah makita fu kenga Allah rena kinya ko Sa'd ibn Rabi'a nanti ana yarge tono tilla Allah raki al'amuru ta wani Allah raki al'amuru kembira kinya wati be wara ko ina dilletere ge kina Allah harenga na to quba dingrai kinno kusui Allah haren sage ni tan tawndi kata madina ke sawura kebe gani lansarnu nyu khorunga iyungumu haru muhajirna nyungumu ke sawura ina da khibarin saw itaron kama na sawiya keme khibar qote kenga na ya foki sir hakar manu sir kananko yungumu foki kunyan tawo hina ana hakare mparaw haraw kagan kawana ya mobe kembirenga agana gemuken kenya sauna ritan tawni nandiga madina muhajirna nu khoru aro lansar nu khoru kembirenga nandiga kuntu indari ito ke mo arsa iwo ereyo ngai wollo nan bakenga mala garu yime khibara li sanki madina nondi khibara na sawnya honga koni sirbana sorohili sorosigi ken hoy ken khibara ga sanka mala garu ari wara qurayn kamasa aga wara qurayn kama nanti gajanga yalli na kanu madina be suru kentu sa be suru dangana watiga nanti quraysun ndi mon surondi iro ujun sikisire nan kawide mananua iri yaqu iri suganu yomna laqanu ala rini sahabanunga madina keta ke khwarenga sanksa ahin qoro madina nondi bo kebe gani kannenga ken sanki kannen sanki serundo mena keta amagir sahabanuku asuka homantenda iggajanyo kulli kiteni anwo yugo ngali akka hanga kiteni akotorenga kiteni yokum nan sirkile kare nonuni parce que serentatu yeli hike awni lagar mowe parce que kahirni jambante serentatu yeli iwoni jui kama watisu intakendo kemera rigga yanyo kulliga yokum nan nyarati ga yanyo kuma madina no ngana yugo ho wari anga nyini aga yanyo kuma ma kemere na sahaba no yugo kumpami nanti wo Allah harin ma tangana ikun koni ya khoy Allah harin gar kornu keni sorosikiya kem panani koy keni Sa'd bin Mu'az radiyallahu anhu sayyidul ansar aro Husayr bin Hudayr radiyallahu anhu aro Sa'd bin Ubada kusrosiki ko ganari ka hanfosi iwra Allah harin palle Allah harin ngane no kusu iwono na sawunya sirenta tu yeliwo delegaso girni bited na lalaren kanema sirenta kento ken sabura kusrosiki ko kana sogole ta Allah harin tanganega ko kana sogole ti Allah harin tanganega kemira ko goni wati su ku ka hanfo sintenyan iwo do Allah harin palle bo hono kana wono kun ka homa me madina roraku hati su iwo diganano madina roraku iwo sirkile ne karno onuni iwo digana madina roraku pai serenta tu yeli worni wati be gurbu ni wono kana wono ira kun delege na kunara kunan digaro quraysunu kubate ina tu yeli wono khube yana tu wono khusu ina qibare ngarani madina yanka ke dingirai lengi ko tage na ke dingirai ko mera kemera kun grupu kun kana forme na kunara do quraysunu bate kemera kun kana digaro quraysunu bate kembirenga kunga digaro quraysunu bate kembirenga qibare nya ke muwari madina noni khibara nya ke muwari madina noni khibara nya ke muwari madina noni kembirenga harsa kahirnuko iga giri taro gumunda ko nantiri monsro ni giri sonka so lagarum bangunyari sonka so lagarum bangu kengan hijra nsino sikandinga igiri sonka so lagarum bangunyari kembirenga ebu ti wujunu sikisire ebu ti kunye
iri demandanu wati kunda ahabisunu kun qabila wajadina kan qabila nuri qabila be wadi banu mustaliq aro banu lihuwain banu lihuwain aro banu mustaliq wati ku yara ahabisunu gilo khuzemai kembrenga ahabisunu ku ini dambini kata kangire gire be wo maka wati ni hubais jabal hubais widu dambini kata kenye kembrenga birambe ga hami nanti worni bugu worni kaw khoresunwa keta ira meka homa me abu hubaisi giren no kunga hubaisu giren ningira ura meka homa me nonga keta ira baya lema onya iro menawa ikuna iro mena aiti kun koni ikuna khoresunu ya demana ikuna khoresunu ya demana kena Abu Sufyan rika palemwa itiwa demana madama bitenga worno madama bitengo ni ga worno ikun khoresun de mana madama kengo qurana ikun khoresun de mana madama hubais gireke kengo sabatini batendi ikun khoresun de mana ila ko kamo ikun khoresun de mana ati ma sajal laylun wa wadah naharun wa ma rasa hubaisun makanahu ati madama uro bitenga worno madama qurengo kutini madama hubais gire kenyan kengo sabatini bateni kungo khuresunu ya demana keta ubu tarugum na ko nanti bu son kaso lagarum banguyeri ibu ni min saw maka kama iga bu watibe kebe gani maka kilo khorenga iburo kenye keta fukenda ari kilo khorebe go baga maka naniga madina iburo kenye keta kilo khorebe go baga maka naniga madina iri jonko kenkillai keta ibu ira kileliga sa ma igorni kiye dingirai ira kileliga migoni kiye dingira be woti kenda abuwa wadi abuwa dingira ke migoni kiye no birambe ga kiye abuwa dingiranga ona tunandi kenno koyi Allah harema amina ta huren saundenan noye na sawunya Allah hare ne man doki singa kama amara kitelli ga lemna woni nanti iwara hawen qawrun jura madina ara buyi ne ganui isa gante ga kiye abuwa dingira ke make fati ke holono gari wadi abuwa birambe kahir no kuga busa iga kiye dingirai Hintu bintu Utba ara digame koni digame begani kawa konga digame begani kawa konga ken digame na khangai ati quraish nukura ati unsigi ke dingirai ke begani amina de qaburunga ina no qumundu ina qabru ke wombe na amina de horembuni ara kyako ara ke digame hari yugu kanu ke digame ure hari yugu ikanu ke digame ure akenya almanya hagira ke digame ko nanti aminatu hure na hurembuni Allah haremma ne mano kisinga kama nanti na kempurembuni yugun kanu ke digame ure kawako aro ke digame iti na huren qabuni tel ken qawnyana wa na sawonya kembidi qurasunu ikembidi illa rakase ile kahira usu illa rakase tiken kebe gan yugunti yugunti onta kenyana na huren ko ni buni iti gayen tor huren na gayen no ngam tuna iti umadunge kilenkini hindui aro ken bakalle umaka hay aro ken bakalle yugundi ti onta kenyana few onta kenyana na sawonya kembiti odiga qase kille kembiti odiga kille kemira uga madunge udangi ti kilembate udiga migo kene wadi aqiq dingra yono wati aqiq dingra migo kene no iga keno wati wera kilenye ngendi nandiro noge mbaginga honne ira kilenye ngendi nandiro noge mbaginga kita dingra yono wati kena ainen udiga yankano kempai uhudi girentate ura gajange nyankanino dingra be wati aineni wadi aineni ira gajange nyankanino ira gajange nyankani nangemu juman kota nga shawalen qaso mbito tumini wala ko ina jogire sungaso lagarumba munye qawkiye uhudi dingra kay wadi no khubera aineni wadi aineni o kiyeno nangemu juman kota nga shawalen qaso mbito tumundi
o kenan ge muke o maramu birambe uga kenke dingirai nang juman ko tanga nangemu shawalan kasum bito tumuninga kada khbaran ke Allah harenga nanti iwo madina tintoyeni kengani uhudi girentate wadi dingira bera aineni ken khbaran ke Allah harenga sa keda Allah harenda sahaba nun kahuma me kinya juman soba Allah harenda sahaba nun kahuma me gilim muhajirna nuwa arulan sarnu ni haqarla mundu kenna ni juman ronga ya haga kahome juma be sowa ken juman ro Allah harenga kuyi wai birambe Allah harenga sahaba nun kahome yere go haqarla nun kon Allah harena kuyi ke saw sahaba nun taron kama Allah harenti ne mano kisenga kamati kuyi wuri ida kuyi wonu ngari sahaban da tin teligen khamkuyi Allah renda sahabanun jabi ati wuri idan nayigo wari ikuinan nayigo wari kenna ida ken qurusi ida kenna qurusi kenna nge halle ikuina ikka hannu ne ida kengari qosolla khingan kuyi ikka hannu ne qosolla khingan kuyi ati da ken qawari kuyini ati kuyin sikanina kangai ikuyi na merandoroke go wari merandoroke sirsire ikuina kengari ili kitello merandoroke ken noni merandoroke sirsire ili kitello merandoroke ken noni ana atanina kangai ati kuini duwari jagniye nya wari halle jagniye to kinde ngoriya ati kuina ke wari birambe agara kuyi koni sahaba nunda atirniti ya rasulullah kembira kuure na kangai kuyina manu koyni Allah hare ne mando kisenga kama atiga kuyina nabe wari nake aga kursi gara nake kursi atikenna kuyina naywa wari ila nake kursi atikenna kinga koyni nan diggaje be haniya isabanu yugo ngo toko gajange kiri sabanu yugo ngo toko gajange kiri tinna kina kenya koyni ati kuyin pilandi ira ikka hannu ne ngari qosola khimo ikka hannu ne nyugo ikka hannu innu ne no khuyoni ati kengure ni himbe ikka rungoni ikka ansirego kengoni to gayen kedi ike me karungo kenga ahlul bait nuwa honi to gayen kedi gila ahlul bait nundi kembere ngatiga kuyina mandro kebe gari iri kitelo mandro ke kenondi ati kengure ne Madina ho honda ni Madina kita Madina koni tanganteni ho honda Madina kitana gayenga ya momo toranta Madina kitana kembere ngati kuina jagandinge be wari aw kuma nan to kiribate ati kengurena kahirnuku iggaja nyungumego kengoni kara iggaja nyungumego yugoni kara gajen kedi kembere Allah aren bagara ku kuyube wari Allah ra kusu tongondi Allah aren dangani nemando kisenga kama owa wali gajan ken nondi agati nabe ira nabe wari iwa kurusini ati kenna ati sabanu woni to owa wali gajan be hani jope Allah harin sahabanu tanyere sire kenya to ko gajan kedi gila Allah harin sahabanu kemre agati ra kabe wara agati ahlu baitunu ni keni ime karungonga yugo woni to kundi kemre orni kenari Hamza bin Abdul Muttalib asadullah wa rasulih kembrenga ken kahana woni to gajen kedi ken uhudi gajen ke kembrenga gati kuina merandur kebe ken Madina wa wal gajen ken mo aqotono ka tora honda Madina kitana kembrenga gati ra jane be wari aw kuma to kiriya ken kahirnun gajen nyungume wai kahirnun gajen nyungume wani kenga wadi Talhat bin Usman idar fogume al-Abdari kengani Abdul Dari qablan sire woni kenkari senali woni kenkari kembrenga Allah rendo ko kuyu Allah ra suka homanten tongondi Allah harenda nema no kisenga kama kembra Allah renda sahaba nun kahuma me ati sahaba nun da kahir nun koni iri migo kene uhudi dingira ke ita gonte wono kembrenga o baka katiya wa ma o taunu Madina no nyari igana ro ni gemu Allah rin mi hakallan ni himbe ar hakallan ko qaimi hakallan ni himbe ati aga na wari sabanu ko aga na wari nanti on to Madina no ndire kembrenga on gaja iganati worno Madina no ndi
oni gaja bolontongu lakunga yagaru kunna setu kamundi kunnu gaja te kala hunchungaro girunga kembirenga aga na kengari na diken sirene kembirenga ona ya kemori kair nugo igana to itaw dingra ke kembira taw dingra ke onyani ida yankaran su hobrenga kembira taw dingra ke onyani ura yankaran su hobrenga aga na kem famu nantanya kemori kembira nya kemori keni farin me hakarlanga Allah are ne mando kisenga kama ki hakarla ni aime nanti ima buni gemu into Madina keta kairun kunda to uhudi dingra ke igama buni gemu igana dalla igani islahanda nunyiga gajange iganu benu go hoyni igana kunsu nyama watibe wajibi wasagene boy igana rati wono qenoy Madina no ne qa kembira oni gemu bolontonge laqasu bolontonge mbani sui kembirenga aro yagaruna setu kamundi ini serete gulla ngaro kala hunchu kembirenga igana toyi tawdingra ke kenna nyura tawdingra so hobrenga ala renti igana ke famu kembirenga na yake mori ka ala rendi amika ko ini nanti hakarla kinne ngari ka kena ala remi hakarla ka hakarla kinin no ngari kembirenga ala rempa gara ke hakarla be ko ni kelungo Abdullah ibn Ubay ibn Salul kelungo ara mosiri kelungo Abdullah ibn Ubay ibn Salul ara mosiri atala ren ngani ambagar hakarlan ko mobe ke masirin ona yake mori o mabu kati ya few on tawo Madina no ndire igana tambi iwasagene igana arti worno Madina no ne qa o wiga jana kilinyi membani mane sui kenna nga halle yarun wiga jana community gullanga aro kala hunjo khoma nyi megara ko mobe ando ka kala sire wona to okay ka wa wali ka Omar mo wa wali Omar mu o wa wali kebe hay ki hakarla be hay ga kini o ha to munde nyana ma apeli nyara wuri ki hakarla be hay ga kini serebenu ga ma sere Badr khuraini Badr ga soga serebenu halle baken tunyi kunga mosiri na sababunya fasamuntagu be ga koni Badri gajangeni fasamuntagu be ga koni Badri gajangeni kembirenga kenya sababu ke gajangeni nambu na kayurun gemu ken tundu ga mosiri kembirenga sahaba ni wono kun koni ra kanunan to mugu karankara ya ma sirbe ga ware himenu ga timbu kun kanan ko sahaba khoreuna Hamza ibn Abdul Muttalib kenda ko nanti Allah hare o baka mene o ma to wede aro Sa'd ibn Ubada ken kanata Allah hare ombu aro Nu'man ibn Malik kusro sigi kwanya himenu ga tombu kwanya kunyumwa aro sahaba nu tananu kembere utalla hare ngati ya Rasulullah ati oko kana kahenu namara sima ogana barabaka namara sima nanti o qagantawo o kaniya o namara kemirire ogana to Madina nanti on tawo maburi bati kahenu wona haynan to kaniya wo wona haynan to o qagantawa kenya ya Hamza ibn Abdul Muttalib akente Allah hare nangan ati wo kunana ti kamane begara kitabun yankanda kama ati ikenta yigene intamini ma iyo baka yo kahenu ko gemalle maunu ti kahanga Madina selanga inti gemalle ma Madina no nire ibaka ni gemalle mawo ya dingira be wori gemalle mawo ikuna inda yere inda mini mimbu na kahenu ko gemalle mawa o baka o wana to yere iwotno kanwa o wana to yere iwotno kanu kembrenga ti mimbu na kahenu ko gemalle mawo kembra ho kana no wati kenda Nu'man bin Malik radiyallahu anhu akan kanati ya Rasulullah ata Allah ren nangan atala rana ma okuma arjanai ma okuma arjanai ana to arjanna ra kumba ga ngui ora ma okuma arjanna roina atige kunate Allah kunate kamane inyon kingo kamane be kiteni ati ike or mike garo arjanna lenki til lenki su ike or no arjanna kuna ma illo arjanna lenki kembrenga kera ke koni wati be keta Abdullah ibn Ubay ibn Salul aro sahaba ni wono gili sahaba khorunga qirsu himenu wa qirsahu o wa wali keri himenu wunga malado himenu ga mashere Badr khurayna aro limnan kitu kunyanti bakenanya bo kebe na qirsun kitu nga kunti umabu ala rengra ko mobe ona yake mori kembrenga Abdullah ibn Ubay ibn Salul birambe Hamza aro Nu'man gara ke koni Hamza
aro Nu'man bun Malik gara keko kun khari digamen sawu Hamza nu digamen ga nan Allah re nan o ma bugure ya Rasulullah o ma bugu o ko Madina o gun Madina koyi o gun larandi sira suga nari o gaja o taw dingira ke o katana sira suga nari kenu Madina kama nan to Madina gajana o katana ken gamaniya ka o kahana ga na bugu nan diga gajange su segere nan tora gaja ken gamanan kahano katana ken Madina larani gajange na kenu oya o katana ken gamaniya ka o gajange na girnanti ora sira segere ken birenga ken gamanan o katano atigeni Madina larani ata larani ma bugure angra ko mobe ona yake mori on to Madina nondi iganati worno jako ya o wigeme te o kahanundo koterwa kare nyi membesui keta ya arunga sete kamunu kunwe geme de kala hunjundo gulanwa ona yake mori o ma bugu few a keganya hakarlan sogi me dangi haqqi hakarlan sogi me dangi haqqi bo Allah harenyi me ama se hekari Allah harenyi me ma se hekari ni to ke ernyon nondi ombu o ma bugu ken nondi Allah wi hinga serungi hinga Allah kana wi hinga kembira sahaba yugono ken fati ken sahaba wati kenda Malik ibn Amr aken fati nange muti ke wati juman soba ni to ernyo ke me khurendi Malik ibn Amr radiyallahu anhu aken fati ke kota ime nambu banun najare qabilandi kembira kawara likinye Allah harenga nanti ma kebe gani Malik ibn Amr ya nanta fati kembirenga Allah hare iridu sugula tiken janajan khibarenga a suturanen khibare a yankinde qabr sugen khibare Allah hare ndi du sugula tikenga birambe gara ken janajanya nan tlawati be Allah hare nemando kisenga kama kena juman salwatin ki Allah hare nda juman salli ti sahaba nuwa Allah hare ndi waju qutuban ngoni mosiri ar waju nen kembaron kin ar waju mosiri aru nyamari tinnaani sitenga aro duru khote jihadin killen kama ara khibar qahana nanti igana sabari Allah widde manare igana sabari Allah widde mana aro nyamare qahana nanti ini monsurondi kahirnu ku qonnunge malle maunda ini monsurondi re qonnunge malle maunda atlanu nyamare ti munyu aro sabarenga ati sirasu gana muyinan sabari tima Allah gara ken kamanende ma kembara digan gabgabe koni kutuba nogondi ni waju mosiri ni sonu mu'minindi kembara juman salihale harsa ari wa kontinenti waju ne mal asran sallengo kene kembara taruku gumunda ko innanti ke kota ke juman kota Allah hare ne mando kisenga kama ara lasran kahana salli ti sahaba nuwa ara lasran salli ti sahaba nuwa ara lasran salli nan tlawati be ke surani Allah hare haqarlan ko ni sogindo me qala hare me masai amate o baka amate o tokoyre kembiranga Allah hare ne manu kisiga kama lasran salhalle taro i kanondi aro i kapalle mum pili kena Abubakari aro Umar kembiranga ari kara lasran salhalle kenda yi sahabanu Madina kamumbange ara waramange suka mandiri monsul ni ganyo kungi ma iri sapan iri siginan sapa Allah hare kala kenga kena Allah hare mero kanondi aro senna Abubakar aro senna Umaru kembirenga te Allah renga rokka no ni kebe gani gajanyo kunga ala kungutu ari imandro kullondi tar hugumuna ko ina dikke kotanga Allah hare nemando kisenga kama ara megandro ku hilli yare kanenga megandro ku hilli kennanga hale tikebe gana Abubakar aro Umaru ya kunda dema ni jiramun siti ira jiramun sita Allah hare nyon kulanga nemando kisenga kama kennanga hale Allah hare kaha ira kahan jongai kennanga hale kebe gani akko terenga ira kenjo nga qorondi kebe gani kala huncengo no gahaberi ira ken hana jonga na kala hunchulari ira Allah hare mosronde su timan e mosronte timante tarugum na ko ina tala hare ni mosral manduro ku hilli yarundi ke gajangeri kembrenga kenna sahabanu iwasiki Allah hare kala khinga isapante intatu yel Allah hare ngoniti ombugu walma Allah hare ngoniti on to Madina non intakendu parce que Allah rema jabukin hakallan ko ni sori me kenga muti ke sahaba khana fatiha itlagen janajanga juman salwatin ke juman ga salala rendu waju kenga itla da lasran salli ke ta Allah rema jabukin hina yala orni to ira morni buwawa Allah renga ri kanondi yero Allah rengo baka sahaba yono wati kenda Sa'd ibn Mu'az aro Husayr ibn Hudayr Sa'd ibn Mu'az yana diga meke ko Husayr ibn Hudayr kenda adema ara diga meke semena ma
kendi amena khanga Sa'd bin Muazi ati sahaba nu gura himenu gati ombugu akenda jaraginde jonko ikunga ati an kungotin ombugu ay me watun nandi bake mbalawo kenyan Allah haren pakarlanga ay mo kendo angun tlana Allah haren karaba na wara bake ngama na sawnya Allah haren agara digamu be ko no kutuba kedi haraga matombu awtu ini digame kedi nandi bake kenya wa nondi kenwo tuini adigamu guri na sabunya ati ini monsro ni kahinu ku gemalle mauna ra kengo no kutuba na radiyan gabe ko hakar man sura famu kutuba ken nan Allah haren koni awni hankai bakenya kama kembrenga keben Sa'd bin Muaz yara sahaban ku jiragi himenu gati mu ken Hamza re kapalle mu kui ate ahayra Allah haren karaba baken kamare nei Allah hare bake mai karlai Allah haren pakadlanya on tawo Madina no ni ganari onu gaja kembrenga taayira karaba bakin gamare ara dianga gabe ko ni haraga na Allah haraga nan to Allah haren palle agara ko mobe ana yake mori kinga ya sahaban kun nimisi tarko gumna ko nan tun nimisi mosiri maimenu nimisi timmani sabuni kun gara kediga me koni manu ga makata to Allah haren palle mani Allah haren gara ko moye ma to kinga ka e kana hayra himbe ko jiragi nen tari na sawunya Allah haren da hakarla kinne arkenya mundu seruma atikene ke ma hakarla ka seruni hakarlan kini kembala Allah haren yana himbe ko nandi o kenya na gana hanka kama hakarla kinne ta kene kembirenga saban ta ho ko nigen kaga na hakarla kinne inya mari kembira saban ngi hakarlan kini e kalle ge hay kenya kembala anta ko nanti ira Allah haren yamar khanne kuta kembira serebenu baken antalura kungoro Allah haren pakarla ken nay baken tala keni Ubay bin Salul aro ikapalemu munafiqin kun kone kalleni nanto Allah haren yamar khanne badunu kun kalle tikinga igun kalleni baken yima antalura na sawnya munafiqin koni ombu nan ga gairanga kallen ko bakari munafiqin take munda har honne munafiqin take munda har honne ke watin karani i munafiqu masaw khurain kama mu'siri ke asabuni Abdullah bin Ubay bin Salul akendi na anin siti bakin balawo keri kemra khagen kallen muraduni bakin yima antalakinda ko nanti iwala haren yamar khanne badna ken kalle tikinga kembele nga Hamza no kan himenu ga timbu ikun ka muraduniya iga mabu kahirun na mati kaniya aro himenu ga mashere badr khuraini kun kana wanna tana badr dungonu ga rafasam tawo be kita ikana kemme kita kenya sabuni iho honta jirage Sa'd bin Muaz ra jirage nen jonko yati hariga na tuko Allah haren kalleke keda ikana yun nimisi isuka manten nimisi kembele tar gumunda ko yinanti Allah haren ga bugu katiya amma osronte himenu ga ti umbu ya kosagara yalla haren gemu ita laren dengan ya Rasulullah keta nay bake be on to Madina ni gemu nay kenya galanda keta ona bake la khawara on ta Madina yana o geme nay bake nya nan pakalla keta ombu kan nay ta nya nan pakalla Allah ro taunu nan kahanga agosrono mobe o rampalle agosrono moba ko ke mori ona bake la khawara on ta ko kuma ni megara ko mobe ona to an kallege ira laren gemu tige digan kanne kenno ko so Allah rendo jabi Allah renti ma yanbaghi lin nabiyyin idza labisa la'amatahu an yad'aha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwi ati Allah renti anta qaban nabiyyi mera birambe agani gajanyo kullondi an sagena gajanyo ko wara nay Allah makiten kutu ari qonuna kemure nabiyyi men ko ni gara gajanyo kullondi bane malika non kana gajanyo kutu keta nabiyyi me mpakende anta gemana gajanyo ko wara ma Allah na kitenya kutare qonuna kemira Allah arenti baken bala on kone kento ontari keta o baka sare aga na kekoni nayi maga yanyo kungutu keta woni kata toko baken bala on kaga yanyo kungutu halle keta o bakare ganyo kunta wale keta ay hanke baken kama keta i hanke baken kama kiyanya watibe Abdullah ibn Ubay ibn Salul akenda atunanti Allah harendi garo aha karen bayga yilero himenu ga tombu adigaro kunya hakarlai kinganya Abdullah ibn Ubay ibn Salul abutu mu'siri abutu bute kote ata Allah rendangan ata Allah renda lemunu ara kunya nyamar kanem batu arike kuta ta Allah renda lemunu nyamar kanem batu arike kuta kemira kem butu mu'siri na sawnya Allah renga nga hanke baken gama kemalungara kemira tarugum na koy nanta Allah hare keta arni buwa koy ti agani baka kebe gani Abdullah ibn Maktum abbasa wata wallega yanka hinginte be khibareni Allah arena Kenya to Madina yimeni nandi kenna Madina cross yero igo sagene nandi kenna Madina cross yero igo sagene tarugum na koy nanti kella asra lel ke jumal la asrai tala rendo sahabanu tibu Madina ibu nay Allah hare nemano kisenga kama au kama nan tere itanga
seto nga mare qatere tanye nambu madina noni kembra abu halim madina kitana seto ngama kembra tarugumu na ko nanti sadin tonum pili kinan sa'd ibn muaz ar sa'd ibn ubada ti kunyu wurnu alla haren kane alla haren bugunte ni kuma nan wuru alla haren kane ri ganyo ku mandur kungi suko mandenga ni kuma nan wuru ti galabwa aro yugu saga o kuma na kenkoi kembra ngai bu wa alla haren kane kembra nga ta alla haren bu na juma la asra bu na kelle la kutentere keta sibitin kotan da yin no khoy wote shibu dingira Allah ren kino sibitin soba Allah ren ga kino watibe Allah ren kitena gajallemu e kure agatena kuren da war kenno khoy ari kuren ta ni groupe nu sikiya ala kuren ta ni groupe nu sikiya keta ara draponu siki city ala kuren ta ni groupe nu sikiya groupe hana ra Kenya muhajir nanu ara kunya iduran groupe hilande ara Kenya ausu qabilan seru ara kunya iduran groupe sikani kena ghazra jinko ara kunya iduran keta groupe sugawari ara darapo city ken groupe dangan kemira taro gumunda ko nanti ausun kon darapo Kenya Husayr bin Hudairi ara kenkini kenga Husayr bin Hudairi radiyallahu anhu ara ausun ko darapo kini kenyi kebe na ghazra jinko darapo tara kenkini Hubab bin al-Munzir radiyallahu anhu khazra jinun darapo tara kenkini Hubab bin al-Munzir radiyallahu anhu ara kun darapo kini kuma kennan ya le kebe gani muhajir nanun darapo tara ogumu honura ko enan tara kini Ali ibn Abi Talib honura ko enan tara kini Masa ibn Umayya keta tara ogumu sori me muhajir nanun darapo gumendi honuti Ali honuti Musa ibn Umayr arna dunge isuka mantema keta Allah haren neman do kisenga kama ti Allah haren kure keri kengani islaminunga ti mandoroke kamu hilli serenyari mandoroke nyukuma mandoroke gume kamu hilli serenyari kemra tu diga migo kene saniyatul wadai dingra yono de saniyatul wadai madinan ko yana serenyara kille yana ke kenno khoyani keta yo ku a ku inen kinni me yo sagane wati kenno ko saniyatul wadai ala rin me ga yerni du ala rin gemulo kenno khoy kemro ga kenno wati be ta la renda igga ala kuren sigindi kenno qoysa amnana gajalle mu nyime hay na sawya gajanyu me anga ne ra gajanyu ana kenno qoywa anga anga gajanyu nyime hay ni sa koro ko ni gajanyu ala rin sigino na kenya ga mundu kembira kenno qusui ta la renda kurego wari i mo soronten mo siri e pi mo soronde gayanyo go timantuwiya ala renda kungar groupe yugo i mo soronten gayanyo kunti mandengiya ala renda tina tele ken koni ga ira ala renda bitika yahudiya nuye kebe na khazrajun gon de mandanwa de mandella helungo khazraji qablan do serbenu na tikunya haykui kembira turi tuwoni imare munde makena khazrajun gon kema ala renda tina tele uslamawa utumaslamawa birambe watu maslamao ala renti tikemira togu islaminu onta kahir de mannemun kahir ma kahir gajangel mana onta de mannemun kahir ma na yana kahir tanagaja onta kenyana kema ala renya hima ala renti unsage iya huma iri gajanyu kunsu timande mo sronte kemra usage ala renda kilengina nan unsage kemra keni dalwai tarugum da qaida mutu kenno ko nanti silaminu agana bugu nantawo de na gajan nyanya anta geme ana de mane munu kahirma ka kurenga na rakanu debenye kurele kanu debenga na to debeni kemira kahir islame yagare yugo kembrenga na kurenyo to baga debenga ken wajibi asu ko mandengama ka agana bu debenya nantawo ra gaja kenya ni anta de mane munu kahirma kenya sabon nandi kureke kanu madina kamar no kisni kemira yahudiya no ayi wajibi ni sukama illa ina ganyan ke gamu ko mi kengawo madina taw kahitini mobe kembere nga ala rendi sahabanum buwa kena sabna ala renti onta de mane munu kahiri kama na yana kahiri gaja kembera yahudiyan kuma kun sage kembere omare mu alla hare ara gajen monsro ne kenno kwaisa omare mu misan kana gabo holen khale gesigi nere alla gana dunya tay ko tatana kebe gani uhudi gajen la halanga ala lahalanu benu gaddangari o kun saka ataron kama o duawun qarna wa Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma
أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب. أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجابة، وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء سيدة.